Mizo official channel clear tu lengai thatu zongzong te chi bai kan bu ka cheu ahun la yani buka Myanmar chanchin lampang in thlur bing le don te ang Myanmar boina hian zual lamma pan zela sipayanun rong so thlea tuntuma po hian nimin Mars ni som pathum sang ni som ni pakhata Myanmar rama thil thleng rap thlak takte mai ba ka chanchin thleng thar te kanom puang chuak do nani Mandalay kongzoa thi tamber trum ma thleng sipai sarkar na du lava kongzo na chu nimin lama po Myanmar mun tam taka alakal zela anasat na mun pakhat Mandalay ya chuan zan lama kongzo hoi hotin sit down strike nei ani sit down strike Mandalay 41 Shin pan kong peng thuama na yania 41 kong lulama an hual pinga Shin pan kong atangin anon chawa sit down strike nei me kongzo mi puite chu security force te chuan tear gas sound bomb le silai mutakin an kapta a pakhat phei chu aluan kap tlang ani nizan Mandalay kongzo nodar na hi tharuma nodar to na chuan mi thi an tamber trumania atlem bera mi pariat an thi ni a hriatani heya hian anla tam thei bokani anti Mandalay kongzo tharuma beina mi somni velan thi to a tun trum hi mi an thi tamber trumania kongzo te hi tharum manga nodaran ni chung hian Mandalay khopui chung mun tam taka mombati chin kong an la zo chhun zom zel ni in VOA Burmese chuan asoi ani nimin Mars ni som pathum sang ni som ni pakhat Mandalay kongzo a nunna chan mai ba ka Myanmar khopui mun sang sanga po nunna chan tam taka noma he news kan buat sai zo thlenga kan hriat thei china nunna chan din mun chu hetiang hi ani Yangon thaketa mi pani an borala Yangon thalai pathum an man te chu chuaturin mi puiten sipai te an vadila chu vele sipai te le police te chu an loka vak maya mi pani nun na lut takan chan thu vapol a oin atarlang ani piaya pani an thi towa liam na tak tuaranom nual bok pin miawa pakhat chomiawa pakhat le nizan ve khan mi pali an thi ti news sang sangin alon ta lang bok ani news kim changero kan hreman talo ani Saint Pan Mandalay ya kongzoa thil thleng hi khovelina thei ngil to ngai lawang nimin Mars ni som pathum sang ni som ni pakhat inrin nia Pan Mandalay kongzo na telve no pang thalai rul mi som ni te chu police le sipai hovin an lo ta ka wangin nu pakhat rai puarin a in chung pin dan pakhata athukruwa chu a thuruk no pang thalai rul mi som ni ze chu hek tu an nei awangin police le sipai ten an kalchila police le sipai ho te chuan chu rai puar nu hna chuan thalai rul te chu hlan thuai turin an tia mase chu rai puar nu chuan a hlan du lo wangin sipai te chuan chu rai puar chu a chaldara silain an kap ta mai ni in news then khat te chuan an ta langa nu rai puar chu anun na atop ta a apum chunga no te po khuwa mu thei to lo turin anun na ato ve ta chu ania an khongai thak tak zet ani nimin Mars ni som pathum sang ni som ni pakhat inrin ni khan Myanmar zo fa te kho pui ta han le kol pui lama po thalai rual ten thingam lu puin kong an zo mup mupa ma se boina lian tham thleng soi tur om lo niin an soi nimin jing lam khan Mandalay 41 street a mei chepoi soi lo le ral thum engma keng lo chu chaina ho ral thum an pek en chin nan sipai ho chuan alua tak mai an ka pin a thi ti an soi bok MTK Channel News talan danin Barmaram Taning Tari region Kortang muna sipai sarkarot kholal venglal chu tuti hriat lawinan volume ti an ta langa news sang te chuan civil mipui te hek tu kok tu sipai te man tir tu ni an rina wangin anda thata ni tin an soi Myanmar sipai ten dim doina tel ho lovin poi soi lo no pangte vawin an mana an soi sa zui Myanmar sipai te chuan sipai sarkar la lo din chan theina na na satakin CDM kalpui tu mipui kong zo te an bei nuwa no pang poi soi lo te chenin zu an tum ta ho lo mai mi pui poi soi lo te chu thei to pa vo zam tumin chhun le zan po soi lovin thabar mang anga siam an tum me kani nimin de mai po khan ram chung dam do ina thok nurse le doctor CDM thlop tu mi thanem tak dam do ina tangin an suak le tabok ani kha an nun ron na chu CDM zom tu te chunga du tok mai lovin no pang poi soi lo te po an khoi le tran to ani
Yangon le Mandalay mun then khata chuan no pangpoi soilo le omhle le te chu manin anvonek ti hriat ani Mars ni som pani niya po Mandalay number 49 Street a mi pano pang pakhat an mana hremna an pezui ti an soya ani ba ka hian thingpui dora in hlo mi then khatte po lu chilen an wawa kutan thak zui bok ani khovela sipai doi zeble ne beran ni hialin arinom le dana zan nor huai khotle Mars ni som pani khan sipai le police ten le dana zan kong zo an no dar mai ba ka in hliam an omti kan hrethe ome ma se mi puiten thatha antum ei lova Mars ni som pathum sang ni som ni pakhat ni zan khan ledana sitting demonstration nein nor an huai khotlea mi puipung kho man thanem hle ani Barmaram Sagen region chunga Buddhist pui thiam rolin kong anzo Burma mong pui thiam rol sagai na omte chuan civil mi puite chunga sipai le police thilti danan du lo ziale andem je entirnan kong zona nei nan tilang ani kumsani som pasari khan sipai chuan Buddhist pui thiam tam tak thisen lo chu to thina anmana nasatakin an hrem to thina ni tin BBC Burmese an soi Yangon line tarai mi puite anin ready to hle thudon na chuan CRPH lamatanga thu chua siam ani rualin nunna tam tak suwa tu tele beile turin anin puwa chana sale ti mi puina thlang thil ti hian ati chiang hle ani an tia zanlama mombati chin CDM anti thina hetiang hi zanlinga velan local puito ani nurse le doctor tenen lam anin ring thlap zel thin ani ramtana nunna hlan huam po anpung na sa hle ni nan soya sipai le police te laka anim theinan paldai lei po an siam to thu an soi tlan siat an tum to lawa atulang anga machon an tum ru to leya enghuna po civil war a thleng theireng to ni in thudon na chuan an soya ram mai kang main boina lian thamalo chu chuan khopui tina al pup theireng to ni anti ani Benetton company in Myanmar ram chunga puan thui na ati top Italy company Benetton chuan Myanmar ram chunga apuan thui na ati top ti zirtom ni khana puanga Benetton hi sport thomno lampang khoi tu company ani Sweden puan thui company H&M in thoran ni khan hetiang deuh hian puan thui na ati top thu apuanga heminu reilo te a Benetton hian apuang zui vele ta ani Benetton chuan Myanmar a thil thleng hi kan hlau thong hle ani tin athu puan a soitela tunlai thil thlenga hian security lama thil thleng tam taka oma mihring chanvo le zalen na palzu na te a oma wangin Myanmar atanga puan thui sa cha hi titopri turin thutluk na kan siam ta ani ati Myanmar a sipain thuneina anlak ma kha chuan ramdang atangin thomno lam boi pui tu company lian tam takin Myanmar hi puan anon thui tira order anon nei tam wangin Myanmar a puan thui na po athang chak hle ani khovel huwa po company lian GAP H&M Primark le Adidas ang chi ten Myanmar a puan thui na muna puan anon thui tir chur hloma mundang atangin Myanmar anon in son na sa hle ani phekhok le be khai chi te po ram chunga siam chuani wangin puan thui lam na hi ram chung sum tho chu za zela pathum lai atling phaman hi alani Myanmar mi puite an thlom na lan tinan bati an chi Myanmar sipain thunei na engkim mi pui sarkar puta tanga anlak du lo wanga lungoi lo mi pui nuarte police le sipai ten tharum le silai manga an bai wanga an nun na le thisen tam takaluan ralba ka liam tam takanom to wangin nizan khan manipura omzo faten Myanmar mi puite kan thlopani ti lantirnan Center Road lamka bati chiengin Myanmar sipai dodal na hun an mang ani he huna hian Myanmar mi puite thlop tu le an torna tur pui tu thanem takan pung khoma Myanmar sipai nun rong takte kutura thi te sun na hun an nei ba ka Myanmar rama mi puite ro relna democracy chu din tharan du thu na satakin an au chu pui ani tin mi pui pung khom te chuan Myanmar sipai ten mi pui poi soilo te chunga tharum le ral thu man chelek thin hi an ngai mo thu le an du lo thu na satakin an au chu pui ani USA chuan aram mi hruai kirna athok tanta US Army Air Force chu Yangon International Airport a aron trum ngai ti confirm ani to a ma se sipairon biak tum le min ong hlain
sipairon do tum an ni lo ani US Embassy Yanguna nathok tu te poimo aron supply thule arambi Myanmar rama chambang USA hodu te hruai kir dura relief flight ani thu hriat ania nimin tlaidar nga ve khan Myanmar achu asan le ani Myanmar divided sipaiten uncontrolled zui zelangem Myanmar nawi na dalan dan chuan Kachin Karen Helten Myanmar Army Camp Saljin Thintlang Khuami chu Jing lama an ambush ni in an ziaka ni thum ni li lai kaltavel khan hei hi Myanmar Army chuan changletin jet fighter nen abum bok ani ome heti la hian Arakan Army helho chu Burma sipai lam hian fing takin inrem na an siam puile dei to ni oma soi ani bok Myanmar sipai te hian mi pui kong zo mai te bel khong mai te bel khon mai te international pressure mai te khi enga wakan ngai lova an theng thonga athok khek lova ma se Myanmar sipai lal ho hlober chu achiang so ta hlea enge Myanmar sipai te nan hlober chu ni tang le eng dang ni lovin civil war tual chung in dona an hlau ber ti a hriat reng to ani Myanmar sipai ten Arakan Army hote rem na an siam pui dan hi divide and rule ania thendar la obedro Kachin Helten an lo nor boka Arakan Army ten an lo nor bok chuan an buaina samai don sia chuwang chuan Arakan Army hi remna asiam pui ani tin Myanmar sipailal te hlau ber ani rinom ta chu civil mi ten silayan select chu ave chuan an chan chedon tian khrachiang hlea chuwang chuan hetiang soimoi lo tur hian democracy tran tu an lam tang zinga an da ngei po arin om mani Myanmar zalen na chu mipui kuta om tak meu ani Balmaram tan South Korea Christian ten ni tinan tong try to ang South Korea te hi tun tum Balmaram boya na satakin an theina zon zona mipui thlawang haupuin sipai thil ti danan dem hle ani nimin chanchin bakata po Burma mi le sa te visa expire renew rule te tan hria thiam na sang takan neya visa expire ni to ma se Ramboi chung chu visa renew lovin anoman phal sak don ani hei mai hi alani lova South Korea Christian te po tuna chuan anon che chuak tan ta a South Korea Christian ko rang te chuan an biak in te hongin ni tin Barmaram tan tong traina program an siamani South Korea le North Korea buai kum sang kha zakwa somnga chho khan South Korea mi puite buai na men lovin an buaya mi sing tam takan thi ba ka tram te po atla hialani kha khang hun lai kha Barmaram that lai ania Barmaram po in South Korea kha awatan puina sa hle ani kha tun thleng hian Burma mi te chunga anlom thu an sei fo thi nani South Korea Christian te hi tong trai an tai ma hlea an pastor te hi jing tin darli athovin biakina an kala darkar ni zel an tong trai thi nani an nu pui te po jing dar nga rik to chuan anomna piang an tong trai thi na South Korea chuan jing dar nga rik to chuan tong trai ri bak chu thil dang hriat tur om ngai lo an ti hialani an tong trai la hi aringina tak hlea Korean prayer ti om zia chu ring taka awa tong trai tur ti na ni he tong trai hi Bible school sang an mangwar hlea tong trai taima an ni angin Christian po an pung na sa khovel ram sanga missionary tir member America.2 an ni der to ani an ni tong trai khol aron che hian thla an timuang hle mai piai khuwa bazar bula thalai kong zo te chu jingdar som khan sipai te chuan silai mutakin an ka pa tuna hria theichina mi pangana takin an hliama mi pahni an boral to a apoi takzet ani Burma sipai an talbuai Karen state a KNU nena anin ka mek lain Sun state lama RCSS ralthum keng pol ho nen in machon an ngai bok chuti mek lain Kachin state lama KIA nena in machon ngai bok nen KIA lama chuan Burma lei hnuai sipai lam ringot po an do hne lo ani indo tho theina mangin an ka pa boma in khuai nuina anasa chho hret zel boka chuti lain Barmaram muntina CDM kongzo tu te control angai bok UN le khovel muwa athil ti adik ani tia tranpui thei turam ari mek zel bok ani Burma sipai lalte an tal boina sa to hle ani tunlaya Myanmar rama lar tak KNU le akai noi tlem te lo ta langila
Myanmar rama helpol kan ti mai ramzalen na sual tu KIA Kachin sipai KNU Karen sipai te hi Christian deuvek an nia Buddhist si omve bok ma sela chir tham an ni lem lo Burma sipai te nen anin do don reng hian pathian hena tong train chaknan dil thina hei hi an chakna pakhat chu ani tu na po Burma sipai ho ne nain do meka lalparin chantu te chu lalpan chakna ape thina ni Burma police zasum ko pariat mun himlama anin saseng New sang tarlan danin Burma police te chunga sipai order rakhau hlea civil mipui te chunga anthil ti du lo ti atul thin sia anti ngai na khelo chu India ram lama an sahim theinan an tlan chi ani news sang te chuan mi zasum ko pariat antlin to thu an tar lang ani Myanmar boina chuan ziom lam pan theime ulo chu ania sipai te an huang tau tu tula nunna la kan hrelo tu tul mai ma se Myanmar mi puite ro tloman tum hau lo mai tu na hian mi hring tel lovin poster chau manga kongzo an mangtana thian tlem sot bei sayani chuna kongzo mai du tok lovin zana po kongpuya khonwar chin mi pui sang telin kong an zo thina an huai sen na awa fakom te lulem Myanmar rampuma sipai police ten an tha wanga mi pui kongzo nunna chan somsari paruk an chuang ton in report oma arap thak hle ani engzatin nge nunna la chan bil zelang zona hli rania ma se CDM Civil Disobedience Movement hian ma son zete kan ria tuna po hian sipai laman buai em towa mipuin hen an chan hun a hlato lo hle ni na langa Myanmar mipui te kan tong trai pui reng chewa he in huai sen na hi chom nung zel tu le dik na nen thatla hau lovin malam pan zel turin mizo official channel te chuan tong trai na nen kan du sakna sang ber kan hlan cheu ani